Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in he channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che mi somni panhit la kwa sang ni somni panhit laya United Pentecostal Church of Mizoram durtlang mel na biakin so samani chungchanga thil then dan tlang pui hetiang hi ani he thil hit lai dar nga bora thleng ani a so som tu hian dar kar chan ve te meu a khoi ni a hriat ani biakin bungro a khoi tlang pui chu heng te hi anni biakin kotami pazun in chung lamdai dan na bang panhi tu bo manga chut chia ta oma mei chelam zun ina sacrament bungro peidar ani bok biakin gallery a hian kauran decoration bungro da na almera a oma akong khar kar chia in a chunga bungro te chu a hnuai biakin chuata le gallery a hian a pe ani lekha buda na bookshelf chunga mi lekha bu sang sang te the chu ani bok tin gallery a tukver dar thalang pathum ti ke ani bok biak in khuang nam thluk ani a microphone pathum khoi chiat ani bok biak in kongkabula da relief fan tholom thlak na bom kar chiat ani a achunga poisa omza thi hriat ani lo na in lak bau ani tin gallery atanga bungra pei thlak hian thu thleng ti hmel hem ani boka tukver dar thalang som panga a ke bok biak in komchar pon lama lekha bu peidar a om bok he thil ti tu hi biak in atanga achuak lai lo mutu an oma ati tu hi rei lo te a hriat chuang ngal ani asua sam tu hi mi pa kum ting lo ani a kan ko ran Sunday school ron chima ron kai ve mek lai ani he thil thlang chungchang a hian ko ran committee thut khom hal ani a committee chuan hetianga biak in suwa samani hi apoi ati in hetiang ti duna se tana sual na tho lo thleng hi poi ati tak zet ani committee chuan he poi khoi na thlen thu a hian malak dan tu relin poi khoi tu hi no pang kum tling lo ani a engma phut le tom lova ngai dam tha ati a police lama FIR ko ran minga thelu po tu lova angai ani no pang ma kho thlirin ti sa le tharawa anun asiam that na tura tan ero ko ranin thei top chho pui ni thung se ti ani a tong tai na po nei sak ngal ani tin he thil thlen jan la hian biakin soi sakna sul hnu te then fai le ngal ni in tong trai ho na uluk taka nei in biakin hi fel fai taka chua san ani Secretary United Pentecostal Church of Mizoram durtlang mel nga